Assalomu alaykum jamoat. To'xtab bir to'g'anlar. Mana bugun 20-dekabr 2025 to'g'anlar. Mana To'xtab mal bozor. Bular bazı mal bozorda mallarni qidirib ko'raylar to'g'anlar. Balar qancha bo'layotgan ekan. Qattiq bölüşe ketdingizlar to'g'anlar. Buyursa bu kanalni qayradan jandandırıp başlayapsiz to'g'anlar. Ko'proq kommentariy bölüşkönni ko'proq harakat qilingizlar. Sizlar qanchalik ko'proq kommentariy duxtan berib tursangsizlar o'shunchalik video ko'proq chiqib turadi to'g'anlar. Buyursa qish kelib buna videoni boshlaymiz короче. Mana ki mal bozorning kiraverishini ündükler tovuqlar jaynaydi to'g'anlar. Qanchadan sotasiz aka? Qanchadan sotasiz? 16 dan 3 o'tang ha? 16 dan deydi to'g'anlar aka. Mana to'g'anlar yer botqa olib qolibdi, botqa. Mana dalil qo'yib var ekan. 20 dan keyinchi? 20 dan keyinmi yo'q deydi. Uca qilib pramo tuzala. Ular yaxshi sartoq uca qilib. Qimmatlar qancha aka? 90 dan. 4 o'tanglar. 90 dan deydi to'g'anlar aka. 70 dan beretken. 90 dan deydi to'g'anlar. Mana tay torpaq bor ekan, urg'ach. Qancha aka? 75 deydi. Erkek torpaq men uy bor ekan to'g'anlar. Uy qancha ya? Uy. Qancha aka shu? 150. Erkek torpaq men ekan 150. Qancha deydi? Aka istikechi? 65. 65. Torpaq 65. Qatar to'xtadi. Ne? 65 deydi to'g'anlar. Etimdan. Josh. Torpağım var ekan. Aka qancha sotasiz? 180. 180 deydi to'g'anlar. Uy cho'nganda o'zi. Qarmoqni yeyib ber qo'yingizlar. Qanchadan bo'ladi bu qadar? 90. 90 dan ekan to'g'anlar mana. Ne? Torpaqdan. Qanchadan aka? 53 dan. 53 dan? Erkek torpaqdan 53 dan ekan to'g'anlar. Qaysi tartayın aka? Atol. Qon tartib qo'y. Mana tay buqa sotilayotgan to'g'anlar. Qancha sotasiz buni? 85 deydi to'g'anlar ana. 85 deydi. Qancha ekan bu? Bu qancha ekan? 70. 70 deydi to'g'anlar. Pul urg'achichi? 75. Urg'achi 75 ekan. Stikich aka? 53 dan. 53 urg'ach ha? Urg'ach 53. Bu qav? Torpaq. Erkek urg'ach ha? Bular bilan so'day 53 ha? 53 dan to'g'anlar. Qancha подписчик? 14 ming. Qanchaga uy? Yolg'izda 100 deydi to'g'anlar. Boz buja. Boz ha? Qancha sotasiz?
Mal көп ekan tuğanlar. Жайын айттым әлі. Қанша торпақсыңыз? 48? Еркек пе? 48 ekan tuğanlar. Bu qancha ekan torpaqlar? 55. 55'ten ekan tuğanlar. Erkek torpaqlar ekan 55. Hamniki sağın uyu var ekan. Qancha aka? 135. 135. Bu kaç erkek bu baba? Erkek torpaq olmayan ekan tuğanlar. Gelin Tartib qo'ying-a deyin. Mana da tuğanlar. Qancha so'rashdi baba? Tangel bab berildi. Berilga. Bunun eteğine жетпей тоқсайсыз өзіңіз. Мына некте жайнаған еркек торпақтар бар екен туғандар. Мынаке 9-10 бар екен да. Базын сұрап көрелі. Қаншадан аке торпақтар? Торпақтарды қаншада отасыз? Қайсыны? Любой барын айтып беріңіз. Мен 65-тен отыр. 65-тен, а? Қаяқтан келді бұлар? Ajınlar kaçta otur? Мынаке туғандар. 95'ten. 65 dediniz ба? 65-тен екен туғандар мынаке. 10 торпақ бар екен. Мынаке Телманнан келіп тұр туғандар. Трансарс бүттігі бірдей торпақ түген 65-тен. Сұрашты ба аке? Olay var ki var da üstüne otur. Қаншадан келді? 56'dan. 56-дан келіп тұр, а? Көтерзе бересі адам. Көтерзе бересі адам. Törzöz sağ ol. Қаншадан аке торпақтар? 65. 65-тен екен туғандар. Қаншадан аке торпақтар? 70'ten. 70, еркек ұрғач. 70-тен екен мына туғандар. 5-өө тегізелі, ә? 70-тен дейді туғандар. Жанағыдан біраз чоңырақтар екен бұлар. Мынаке туғандар, үйлер өте көп екен, ә? Бағаларын бүттігін көрдіңіздер.